Mbaye ikaze nongeye kubasuhuza abakunzi by'umwihariko abafana ekipe ya Liverpool. Nimumbaze ngo umupira ngo bamo ibiki mutaramenya, ahubwo n'urukundo dukunda umupira. Uyu munsi rero tugiye kuba tugaruka ku bintu bigiye bitandukanye, ariko tugenda tugaruka akuma rezilita aba yagiye aboneka, akuma ekipe yanyu mwikundira. Ushaka kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga, nitwa Aime Victor Alento, ubundi tugakomeza kubana umunsi ku munsi mu biganiro biba bigiye bitandukanye. Nyemerera aka kanya rero nihute cyane duhere mu Bwongereza. Arsenal ya Mikel Arteta rwose ntihagarikwa, ntiyinjizwa, ibintu byayoberanye ibintu byayoberanye kuri Arsenal, ariko ubona ko n'uwitwa Victor Gyökeres arimo aragenda yinjira cyane cyane mu mikinire ya Arsenal. Ejo yabonaga ikindi gitego imbere ekipe ya Burnley. Noneho ikintu abantu bari kwibaza, Arsenal noneho ntiyinjizwa igitego, urumva ntibasha gutsindwa, urumva noneho mugira ngo gutsindwa Mikel Arteta yababwiye ko umunsi bazatsindwa azaba ari ikibazo gikomeye cyane, cyane cyane ko ni imwe mu ma ekipe ku mugabane w'Uburayi idoze kabisa, iradoze ari nako rero ekipe ya Manchester United iri kugenda ibona umurongo. Iyi ni match ya kane itarabasha kuba yatsindwa. Hanyuma rero witwa Sean Dyche mu Nottingham Forest yaje kuza kuba rwose arabafata abadimbagura hasi nyine, ariko biza kuza kuba birangira ekipe ya Manchester United ivuye inyuma, iza kuza kubinganya ibitego 2-2, ari nako ekipe ya Liverpool kera kabaye amanota 3 yabonetse nyuma ya match zigera nko kuri 5 cyangwa 4 cyangwa 7. Nanye byageze aho birananira kabisa kubara match Liverpool irimo iragenda itsindwa. Abonaga ko ku munsi w'ejo Arne Slot yagerageje kuba yakora ibishoboka kugira ngo umunsi w'ejo Aston Villa yabashe kuba yacika amazi imbere ikipe ya Liverpool, ari nako rwose wabonaga ko ibintu byari biryoshye, cyane cyane ko wabonaga ko mwizamu yaragariyemo uwitwa Mamadashvili. Hanyuma umunyahongiriya Szoboszlai ukomeje kuba yitwara neza hagati mu kibuga, ariko babiri binyuma nange murabazi ni uwitwa Konate ndetse na Virgil van Dijk, kapiteni w'Ubuholandi. Robertson yari yamugariye mu kibuga, ubona ko Robertson yari mu kibuga ekipe ya Liverpool ibasha kudefanda neza ndetse ikanataka neza. Hanyuma kuri kabiri Kano Bradley ni ukuvuga yabanje mu ekipe isanzwe yakinishaga season yashize mu kibuga hagati Iran Gravenberch aje kuba atsinda n'igitego cyiza kimoso cya kabiri nyuma y'igitego Mohamed Salah yari amaze kuba atsinda ku burangare bw'umuzamu ku mupira yaratanze nabi cyane. Hanyuma rero navuga ngo abimbere bo ni bisanzwe ko Diga Gakpo ubwo Ekitike waje kuba atsinda n'igitego baza kuza kuba bacyanga, ubona ko abo yarasanzwe afite rwose, ubona ko ari bo yongeye kuba banzamo ku munsi w'ejo. Ariko by'umwihariko nakubwira ngo bimwe mu bintu bya mbere byashimishije abafana ba Liverpool, abafana bo muri rusange ba b'ikipe b'umupira w'amaguru, no kubona Liverpool ongera kuba igaruka. Ubu ngubu none Arsenal ubu ngubu navuga ngo twari tugiye gusa nkaho tubura igikombe muri zino mpera z'ukwa 10, ariko navuga ko ku munsi w'ejo mu ntangiriro z'ukwa 11 ariko navuga ko nyuma yo gutsinda Aston Villa wenda reka tuze kuza ko tureba nimba ekipe ya Liverpool ntitwavuga ko yagarutse, ariko ibimenyetso birahari, biranagaragara kubona ko noneho yatangiye kuba hari bamwe yicaza rwose. Byatangiye ubona ko nyine ari afite igitutu Mohamed Salah ariko sinakiri wa wundi, ntakiri wa wundi kabisa. Ntarabona aba bakinyi bashashe ntibaramenya kwitaba imipira ya Mohamed Salah kabisa. Ubona ko atanga pasi ntizigere kubo zigomba kugera, kandi imbere azihaga abantu neza bakazitsinda. Szoboszlai rero no umwe mu bakinyi bakomeje kuba bitwara neza inyuma hariya kwa Liverpool, baza kuza kuba batandukana amanota 3. Igitutu kuwitwa Slot kigenda kigabanyuka, dore ko bari batangiye kuvuga ko natsindwa iyi match barashaka umutoza utoza abana akaba bazamura akaba yakomeza kuba yatoza ekipe ya Liverpool. Hanyuma rero
si Liverpool gusa yari yakinnye na ekipe ya Chelsea nyuma yo gusha ibitego byinshi ba Pedro urumva ewan barahushije pe barahushije ariko icy'ingenzi ni amanota atatu nicyo kintu cy'ingenzi babagendereye witwa wa Pedro ku gitego cyiza dore ko yaje no kubahusha n'ikindi rwose ubona ko byarangiye ni gake ubona ko wa Pedro ahusha ibitego nka biriya ariko byarabaye ekipe ya Tottenham y'umutoza Thomas Frank ubona ko iri gukina umupira mubi cyane afite abakinnyi beza bazi no gukina umupira ariko abatoza bakina ibintu bya gatatu sinzi ukuntu byagenze ashaka guhindura ukabona ko yaguye tu niko navuga nawe rero yaje kuza kubatakaza amanota 3 ku munsi w'ejo Tottenham derby Londres yaje kuza kuba icikamo ibice rwose baragata amanota 3 agomba gutaha mu bururu ubu ngubu ikirere ki Londres no bururu ndetse no mutuko niko navuga kubera ko na Arsenal yaratsinze nyuma yaho bigiye bivugwa benshi bakavuga ati umutoza uyu nguyu Xabi Alonso yagawa n'abantu benshi cyane abarigenti ba Real Madrid ndetse n'abakinnyi Real Madrid abenshi bagiye bamunenga bitewe n'ukuntu Vinicius yamutwaye ni ku munsi w'ejo ekipe ya Real Madrid nayo yaje kuza kuba ibona amanota 3 ayikura ayisubiza mu mukino ndetse akayisubiza no ku gikombe biza kuza kuba rwose bituma bidasubirwaho rwose ekipe ya Real Madrid ikomeza kuba iyoboye urutonde rwa shampiyona hariya mu gihugu cya Espagne ubwo rero wenda icyo navuga nuko ekipe ya Real Madrid nyuma yo gutsinda hari byinshi byari bimaze iminsi bivugwamo Vinicius Junior noneho bari kumuha umwanya wo gukina rega Vinicius arabashije cyane ko umutoza Xabi Alonso mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru bamubajije ibibazo bitanu bigera kuri bitanu ndibaza yego avuga ko rwose nta mpamvu yo gukomeza gutinda ku bibazo bya Vinicius Junior no mukinnyi mwiza kandi ugomba kuba abanza mu kibuga kuri uyu mukino witwa Kylian Mbappé ntahagarikwa ibitego bibiri muri uyu mukino umukino watangiye basa nkaho bishimira igikombe urukweto rwa zahabu yari yahawe biza kuza ko bituma rero witwa Arda Güler zimaze kuba passe zirindwi passe decisive zirindwi ahereje uwitwa Mbappé ubundi navuga ngo witwa Arda Güler yaremewe kuba apasa Kylian Mbappé ubona ko rwose niyo muntu wa mbere uzi uko Kylian aba ahagaze ndetse yarafite imitego bibiri ku mukino wa Real Madrid n'ututurezirita nyine amagira ngo tugende ducamo kugira ngo nange mukomeze kuba muryoherwa na weekend nkubwira ko ku munsi w'ejo nzaba ndimo ndagutegurira akaganiro gato cyane ariko kazaba akibanda kuri filme nziza ushobora kuba watangira icyumweru wirebera nabonye mwarabikunze cyane nzajya mbahata rero udufilime two kwirebera cyane ko mbanagiye nanjye nducamo gake kugira ngo mbashe kugenda mbinjiza muri weekend gake amazina yanjye rero nitwa Aimé Victor Alento niyo nkoresha kuri Instagram Facebook ndetse na Twitter mugende rwose mudukurikire ahantu hose kabisa ubundi hashye ubundi tuzaserebre insinzi rwose y'aba subscribers ijana turi hamwe ubu ngubu ndibaza ko 1900 bamaze kuba bagera twihute rero tujye no gukora rwose subscribe twuzuza 2000 ubundi dukomeze kuba tugendana neza cyane ekipe ya Bayern yaje kuza kubitsinda Bayern Leverkusen ibitego 3-0 Jackson nyamara nababwiye ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi niryo ryahindutse iry'indemyanzu Jackson ni match yakangatsinda ibitego byiza Chelsea warahombye kabisa ahombye umwataka mwiza cyane kuko witwa Jackson ikintu cya mbere kampana mukundira ni aga pressing ahorana navuga rero ni byinshi biba byavuzwe ni byinshi biba byagiye bijya ku mihanda n'iki ariko mba navuze atereka nanjye nze turebere hamwe uko twajya dukora ibintu byacu mo gakeya mukomeze rero mukore subscribe ubundi ndaje mbihere ibindi biganiro biryoshye cyane ciao